马太福音第9章1 Smopayoto apang o Yesu ohpihito etupu yuovei to iachisi hosa pantomo nguetomo oevoi to hopochimo to matsongo no meaupsu huchito ho hafau to tuhchu to Yesu isi honga to Yesu o shinko he chu miusini omo meaupsu huho yainza oko ma chochoi na kuisisu isichu peteongasa piochi de ma chohio seiso ihe yainza no kohe e choweni mo muen hotamo afna sochie isi chohivi to Yesu na kohe chu tuochoshi mainchi mimuea kokuzochi hia ma tohung niusi nate sonu he hochi miusi ni echo eni ho yainza isicho peteonga sana kuisisu hochieno yainza yutsu ho choechonu teo miusinu mu ho somei eokocho mo ya tonu no meteonga sono kuisi ho moyonta chewa isicho miusini omo meaupsu hu chicho ho yainza yutsu hafashi hoposu hochu maine mitu yutsu o chouich oho maine mo achuhu eam chiho maksasmoyo omo baido chi chou mo to momoyang to hamo maicha ho isi pafeni ta chou emo maicha chi tonu chio moine e o Yesu ho emosuhchu teori omo chihichi detmuhno zo matai o onkoshi yusuhu to oyonatmuhno isi miusini to Yesu ho yainza uhtan e ho toofe hiniao chu yutsu o matai hochu toofe hini to Yesu nemo yonto emo to matai o Yesu ho bonu enepiochi detmuhno ho kuichi chou mo maezo esmi mo toihunguea bobonu o Yesu ho io tesisi yechu aiti to piochi chou farisai chu miusunu to tesi to Yesu ho yainza mainchi toihungne ni bonu ta sensei musi detmuhno ho isi kuichi chou neisi tari to Yesu ni chu yainza omo ewayo kyochi chou wa te poa baito to deao to tomu aiola cho tama chongo chi chou ola poa baito yainza to seiso zo himcho chobe o te o enza was ai o sutta temu ta to tahang vanai aus nasitan maicha na te o atu sa hia ho mi o tsam ho wa te o ho anamo umnuchi chou ai o moe no kui chi chou o te o ho a sisi mosai nisku mo uhto Yesu o tesito de tono no Yohane ho tuochosi o Yesu na mi ho I o chou farisai lamza asnutsu tanji mo mainchi o ala tanji si tesisu yut ingato Yesu homon a mai uputo moea bobonu omon a faeva mevchong chi hahochung teno nach o omo usoho toyo kyo chi chou wate maicha atinghi hotechu esmi hiesi ho tahe hafa mongoi o hahochung homio tenach o achuhu tanji ukachi te mayonomon a faeva chi yuteu ho tpihne ni nomitsu noana o chi yusu maicha mon a faeva chi tpiha tashi kiki o mitsu noana o chi yusu hopoa asuhchu meoisi o te kiki maizo ukachi te mayono faeva chi emi ho teapano mitsu noana o chi feo uno tavoe mia hochi maicha
私youth oi o tovoemia ho mhu to oemi achuhu to tovoemia o te kuzo da te pato whaewachi tovoemia o whaewachi emi hoji maita nian te noa e pohu no ngato sebab neisin asio duano aomatu ato Yesu o tesito Yohane panto chihichi la tuhtu au ututo kaito mo uhto Yesu yondo tuhtu to Yesu ho popupungu e ainta o okono uma mespingi mon au rumtoi teko so usaho hoi ochi pa i vaho e ansoa mo yutu o Yesu ho fiho maezo to ofehni o te sisi panto chihichi ma mespingi mitsu Thomas Kaweso hola tamasuptu mo o faf uhu to Yesu ake apewasa o pepue honu to Yesu no aos kopato Yesu isi ya insa no koyusi hoci maka pewasa si pepue honu ta Yesusi ate tu te yovo mo mizu ho o Yesu te rei e mamespingi so mi usini ho ya insa oko ma chochoyu isi to usini ta singko suna su aldu ne mio mitu o tama songo to mamespingi so suchu to mo to de out utu kaito o Yesu aiti o la de me la patola yam choi ho I omo yanga vichi botngonu chu mi usni to Yesu heinza temu achuhu yuafo wa masam choi e okonoma mespini amot o wengutu ihe to hunga chotsui o Yesu atave isine isichu popeo ya fa omo botngonu chichou mo imumu to hopoto okonoma mespini o Yesu e ti o e mutusi mitu yutsu e hiwa eni Yesu soenga boato mea usnu to pungu to icho 27mo ngoi to icho o Yesu e mosuchu panto yosochi bukungu mo to ofehni to Yesu mo zo mainza oko to tavite soveza mi mo yumumu to aemana o Yesu uhto tuh susi omo yosochi bukungu isi tuoso si to Yesu e moyoso imun ta uzuwa hochi u pebi hioaeni ihe yutinga noi ocha ainza ta uzuwa isi tu pewa sato Yesu o mchohe ainza maita sinko muho poa yovu omu michu yovei bohngu isi bumemea la euto tavei ato Yesu te avai isuvutano mochi chou e hioaeni atinghi ne michu yuafo ihecho soenga boato mia usunu to o isi hioato Yesu sansa ne michu yuafo pantomo maha foto isi teo pino hitsuchimo tumusung ho uhto tuhchu to Yesu neisitsu petea fa ohichu michu me duea ei o chou icho achuhuna no eam chiho eainza ta Israelu o amotsu mito tu au bai to tamo mai chachi hioa atinghi ihe eainza to chou farisai komita me du mea hitsu amot e no noe otsu no honte no hitsu sansu mo smai kukuyungu to mahahosa mayoyo o Yesu yonto makakai to ho mo machohio to chou psayaska o fukuin to puhpungune pepe a vinano a oto thoma o mabobochi tmachongo to chou neisi aiti to Yesu
omo mau botungonu chitsou mo haot o himjotsoveji tohungusi. Maitsa mo atutumi o ho uk a to usnu. Mais a ola uk a de a utuchi moatu unu. Isitu mius ni o tesisi hoya inza. Mo mani e te tov oha. At inghi mo angu kakutia e mo e ahi o a chicho. Temu to tauke ta e zoeu. Ea popeosmu nuno soskuskunu ho. A pupea e isi tov oha.